vote for BJP, vote for development. Okay? Kabharatiya Janata Party kumshimenta jong kajingpan kre ya kajing yakun ya election banjir ekonomi khmat pathama shaka yeng do bar thawai kajala menha kap santrik menteri khanak sarkar bape ya Ministry of Minority John Barla ulahiari daladi shamau sanram ban yakendu ikinongit kam ka party ya Barla lasanran lang do menteri sarkar jala babat ya katnat rijingri uba sanbor sulai bat kumjuru presiden ke BJP state unit uba Ernest Mori hak jenong rengkat uba Rudi Sangpliang ba bhalang karbani ki bade ikinong ilam kamau sanram mandal lemmat ki pai ba nongkersan ke BJP hakane kasi nakaliang presiden bat sekretari jong kamau sanram mandal halo kajing sadin jong kadong kathan kila IT kador khas jo menteri khna ka sarkar India John Barla nakaliang ba Ernest Mori habakren hak jelang bat kinongkit kam ka BJP hapok kamau sanram ya ka ba lapenlong hak snong dong siliang jong kasnong mau sanram ulong ba menta haporo India klam da pej ya kinu ki chat nyam ki a ya kajing nang jing sta lengba kinyam kristan lagi keleng kiria banwan ban snap ya kajing pensyai na kidong yalam jong ke parti kamtam na u John Barla badai u minister badah kaju ke poru udai u kristan kadai kasin ke meningkong hang ne po state ke jongi kum kene ke jing yalang ngilong ke bodon bok udon rengkat u minister u badai u kristan kadai tangkasan BJP kebailat yangi ki kristan ban mikmat ban long uta minister ban yakren ya kajing ka jongi hang tai hapo Delhi bat menta une minister uba pau namba u John Barla udon rengkat bat pigi pajba sobha ban thapti sibon kikam ulale la kamenta ban wanra ya kajing song sngan ya kajing dawa lana kajing don kam jong ki kristan ki badon ha ka negeri India dai lembah kajing kran ke jongu how Prime Minister Narendra Modi batang khendet por Prime Minister Narendra Modi ulalek si forum ban kendo ya unong elam ubakledo jong ke partai upo Francis but nganong yapi dai lembah kajing pensau ko jongu sya ka sarkar India sa Prime Minister Narendra Modi kai ba kiniam kristan kino senyang hapo keri India ke jongi lalai dai kajing lang jing sta kamtam labon ki doktor ki engineer ki IAS ki IPS kimi na ki school balang bat ula pensau ikane Sau Prime Minister dai hangta bau Prime Minister Wong Hoi pleng kane kajing don jong kaniam kristan kam dai kum babatai kiwei kadai bakiwan ra ya kajing ba hakim lang kasalang kawan ra ya kajing pule ka puti menta habro koi kiri India bon kini kinong song ni krem kain ya kano kajak niam ni ai ya kajing syakri ni ai kajinang jing sat lengba kiniam kristan na takadaw ngaso sorong bahaka di kasni ka pamenta ngila banwan ban penyo kejat yau hakane ka konstituensi hapo mau sunra ubasan bor sulai badai menteri sarkar jala habakren ulong sipos na menswa habau dangdon hak National Congress Party kabaklam don hak bor sensyar usiam sitom ba banwan ra ikampan roi hanrei hadien bularung sika party BJP kiskim kitu apo konsensi kidai na po Delhi ngaru RTM ngajob naga NCP menswa ngadon naga party jong syarat power ke NCP ke sumbol beje sipos na ngalong MLA hanrei ngakentur nakawai ka tengkong soy tengkong ki office bandit submit ki scheme balik kran ki officer kumba tray system ki mba chang pengaru kaju nrai sub aging tray system jala supposed na myo scheme eru ngatu job tang daga jing e kumba job kumba pipin job iba chang plang daga jing e nalong kumjo da la song ki aging mut ki pa ba pe mano pasen syar hapo Delhi kadega BJP Tuan ajing mut yang suku terkang sebab sistem kumna pasun buat
Kam tambo Narendra Modi wan naga yang beduk. Hitip hi. Uyarap di syayuk pa hasenda jongka jingyat station rail. Cai hadu utreistom. Ka BJP ka ISP siu hadu menolong Chief Minister jongka Gujarat. Hadu nolong Prime Minister bodon borom jonga jong pi namar uyuan naga yang beduk. Usung tu yau sya jongka jingthar. Takadaw usong mit labat si bantau ya kisim kumno ya kisim bali simet dai ma uba arsitek wartau ya polisi amsho kumbalong ka kongres bagi parti kiba suspension kti bi apa register kaskim bali ban aisan azhar ya ladi gila thep lay hazar hiyo stang arhazar kumbalong di bawalam reu Narendra Modi usung tu bam dai ban lek ben ya ka hok chok duk kisok kin nongrap ki beneficiaries ki bali ban yo hok. First in the history of India, Bonpa play like a zero balance bank account. Rang baka pisa, laka day sipo hajar, bro sipo hajar kan day saka hok kejong pi kabapila bandro kat bapimon. This is the beauty of the BJP. Dah ngilaya sulong ngaru ngasawan kumnehi ngalum yakin nongkersan bandrung saka BJP. Ngalale ya kata awar ajar kat perakan election pelaten. Dan ngalarung saka BJP, yo kejingkerman ni pajba. Hakala selection katay election Arhazar kalay nga pendram yung kongres tang siya ajar news pabon nomor bagam dalatan berwara skim bi nray mentapat nang ladun baka dangala yele naga BJP nga tam hado nyo hajar praspa yung kongres ngan yo tuwe bi Mentah iba sang piang ini besar, ila kain kadut berkangap katon abad Modi apa Delhi. Ngale Delhi, Sir John Barlaji, ngale Delhi ngade kun kadu jauh Narendra Modi. Adu ying saja ngale song baru. Beta, आपको क्या स्कीम चाहिए? That is the beauty of Narendra Modi and the BJP. Iba sang piang rilong bolong basun war. Hai, beta. Aye, क्या चाहिए? मौसम राम का बेटा बेटी को क्या चाहिए? ले जाओ. Kumta di ban start. Ngadas kumen ya ke start yung ba sang piang. Ngalamat ya ledi. Mentangan ya tu ya pi marsin job agak BJP ngaka sim mundur kam na po sulong. Direct by Modi Amit Shahji. But kini Union Minister. Baik ke beauty jongka BJP. Pitan kam usar John Barla unsan nuwet ya ke jong kam jongpi. Ba ni hangne Minister uwandal ri ban baik ke jing don kam jongpi. Nakaliang Menteri Kenak Suat kami habakran hak tiga jelang mulapan pau babalai ki mandal nang ni namosram ka IT hau da kadorkas ki badai ki mat jingdawa kadau kade mentalah nyopos nam kalaya en rei ki kampan roy kim dan satya kumta ladun kampan jit no eka party bat ki nong ilam ki bala panon rai ki kampan roy আমি এর জন্য ভোট দেই যে আমি সরকারি সুখ সুবিধা পাবো বলে এই যে এইখানে আজকে আপনারা ডিমান্ড দিয়েছেন এই যে আমাদের এইখানে আমাদের প্রেসিডেন্ট মন্ডল প্রেসিডেন্ট এন্ড সেক্রেটারি ওরা আজকে আমাদের ডিমান্ডটা দিয়েছেন 70 ইয়ার্স হ্যাজ পাস অলরেডি এটা পাওয়ার উচিত ছিল আমাদের আপনারা ভোট কেন দিয়েছেন কিছু পাবো বলে আপনারা ভোট দিয়েছেন তা নাকি এখানে এমএলএ why you have given a vote to MLA that means he will win and he will raise your voice in assembly and he will implement in your area all these things. Till today 70 years has passed but till we didn't get all these facilities. Why the people give a vote? People give vote to development the area. Where is development? Why should I give this application? 70 years passed. Till today we didn't get any facilities. People never give a vote to BJP. But
তাই জন্য আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, we have to select the leader and we have to select the party. Which party will give us a development? Only Modi is there. Nobody is there.